Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Hunters. Danas ću vam pokazati jedan trik u Minecraftu. Idemo. Prvo što nam je potrebno jeste svinja. Sad ćemo da je uzmemo. Sad, najprej da uzmemo sedlo i štap. Sad, dođi, vamo. Dođi. Ajde, idem tamo. Teraj, bre. Ajde, svinjo. Nemoj ti ja teram. Napred, ajde. Ovdje. Stani, svinjo, bre. Sad, da uzmem svinju. Ej, svinjo. Čargarepa. Gledajte. Ajde, približimo svinju. Napred. Evo ovako. Proćemo kroz ovaj zid. Samo moment. Game mode 0. Proćemo kroz ove zidove. Alo, svinju. Ej! Proćemo kroz ove zidove ovdje. To se radi uz pomoć jedne svinje, sedla i štapom sa šargarepom. I znači samo nanišanite. Ajde, svinjo. Možete i to. I morate ovdje. Opa. Ajde. Opa. I ovdje, ajmo, svinjo. Ajde. Evo ga. Uspeli smo. To je... Znači, to vam je potrebno i samo nanišanite da krenete unutra, mada nemojte to raditi kada budete imali, na primjer, pola srca ili jedno tako, pošto možete da umrete, da se ubijete, polako. Možete ovako da sakrijete, na primjer, dok ima nekoga, ajde, kreći, opa. I kroz staklo se vam ne bude ništa. To vam je najbolja podloga. Alo bre, šta jedeš to? Idemo, svinjo. Evo vidite. Apa, čekaj, svinjo, čekaj. Halo, hej. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se uskoro. Ćao.